hakaran sanya lap election lani ka common platform kabala penlong da ka maulai town darbar kabala one manishim benta da ki kertong gibani aireng hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council kaban selong hak arpoi tarik rempang arja arpusan bekentop ya laingot ki kertong klemseng katau ba piti saukme uba taibor pathau bor ba seibor lang lingdo nonglaj ukertong ka Indian National Congress uba wan sengjerwa bat ka kertong ka Bharatiya Janata Party ka kong Daniela nonglaj lala benyo ngau yaki mat ki jura jong kini ki kertong ki bela pen ngau syaki pat ba hapa syame ka pali ban pen ngau ya laki mat ki jura uba taibor patha ulong baka dei ka kamram ki pat ba ban jet yo nong elam uban la ban ya dabat ban pej baka dam dan ka jing e ya ka jat ban riu nolor kata ulong ru bahaki hinrius nam ki baki pat ba ka maulai constituency kila jet yu kumu MDC ban kit kli ya ka bahakamian hakati ka constituency ulale ya kata bat ban ong baka maulai constituency kadai ka kemi jong u ka bau hap ban ai ka jing syakri ka bahatam na ka benta jong ka pada apa perintah antri ki kamam ki bahagi ni ki drusna kumu MDC sopi yang bekerja dalam searja katna baka community ki sopi nak benta ke kam kabangan tray nak benta ka ni ka constituency ki kejana kamolai constituency kamamene na pamolai ki konsar ong kamolai ki kemi jana ya kabang hak ai ki jisri ko bhatam ta ki constituency pada kemudian iklan copi hakini kindrusnan nama bidang kecil community yang akan kit bagan long uhman copi hakini ka constituency ngalasim ya kecil kit kli ngalasim ya kecil kit bagan pet ya kabet kebiang jauh kami song tau kabaki paipa community kababhatang magintray nakalanta kicitan kam apa bisong tau kam tamang bede bagan betulan lang kikam kak kebengila hak bodni kum MC wemeni ko na chong kapor udang kenan skin opennya apa bisong katal kata menyipat kum MC wala lengan dan lupa skin ke belamang tampang henry dan pak kilak kelinci ibak kesangkar kami ka ai lima juni ki MDC ayo so ni skin apa kalian keleng juni ya tu ini Bagaimana kandidat ki bele ya MDC election ki baong radadang na preg kandidat ki baong tarai pi pede bakare kapal pide bende kita ane masusi no utang parlok bele election tip bahapa kum MDC ru apa des konsep kita tidak kelinti kibila panwara habede bak kebenta bapet ya kebet kebiang konsumsi iskini per kebila benyo lima kesokar kini Kadis council tak stick lah kai pair. Kadis council tadi kau tamas body. Kabak sangkar kebe kai itu kerpang lah kacang. Lima kali kekenin keban beliau kita pun kesik situ. Hakanya kalau perkanti kebon. Hangi bentar minat. Omtang menyentet ya kebet kebiang tu kecekar kepala ai. Kebahar apa kadis council. Henry bentar rikian kebebilang macam. Baik wana magalang kum MDC henry na tres tamata bagkintil ya kisang mawai di kejuni hagi bintang prepare nakapta ki chingen prepare nam sin song kwiti na do ka jena bangalong ni fa joki ibubuan ki na karam stam kiwan sana ibubuan ki sen sama kiwan sana kedua ki prepare kiwan makuan banam ya ki cindong kam ki joki balang isi pakan Hagamay din ang kapwa pamangidan na magsakam ng pagkop. Nimnagan tang kata-kata ng laman eh. Hindi nagsiktay sopa. Managsikstat, nagsiktay ni magamdan siya. Mangilaban eh. Nagkasotang nagsikstat tiksting. Yang mabihin mo nami kamampitan kamalit ng saw. Hagibora, magsakam sama. Yang kiopsar ka, sakam ka sama ka jumi. Nagpitag siya, kipay kamam. Tenteng na magkuna banyo, pachirap ng wemele. Ipai show MDC naman na jini baginlang kinang kami ng pay ng tagjoni tagali ka kamang jini ng trestom nang banta ibubuan ka mapamaray ng pagtuloy wala na kalang nagsisakan ko ikang kontrikan kinal hindi kita ang jipensaw na marma ay nabenta magpumpi ng pingkit na nahapan to nagbenta kisindang kami tapi bagang leng-leng Bangwa itilak kanti pagla bangwa kecilap nang tak
bagaimana banapan siya nagabitaban kung tulong ni Ginong kami pagkasinamula. Pagkakaya, hakin ni Ginong Sinam, manamilong kadorba, hapot sa council, ni Juan Ra, yung issue, nagabitaban niya na, yung kajatid ni Gijomi. Ibubuan, isang sa ipartay ng pagsusun paplay ni kamtaman ni Sen Kamay, kung mababuan niya ni si Kimdon, katakbanta, kachikikri, namtaka ni kajatid ni Pagkakaya, hagan ni Kiteng Ginong ang decision ni, nganikikri ka pa, kung santam, kabayuan ra, ikaay, nagabitaban niya na, kandog siya kajuni, kadayahadin niyo, kamahor, gobernor, maglalapang pamangay, yan ni administration of Lama, kapag-dis council kabibine. Kapasusi pa ba? Hadin lupo prasnan, nila amarak ni an banyada kandog siya kajuni. Kibabulan kinamuknak na jim siya, kimdan kachikikri, nagbantakang takisuhan ulit. Di kayo pagmatan nakataka jibo, kabuan rapu, po kasiksidu, hirikit pagkalaman ni kau kanong-an, kanong-kanong kajena kapagkapang. Di tangan ni katel kajuni, palong iya paglalapan marak ni an, kadikaan, kalong kajikiku, nakataka kandog siya kajuni, naman ikikat sa kakapipitan, lalapitan register council, la itu iki, yang kajinong, hok, long terai kapi, kakapitan, kakungkaan. Malalang kajinka pasosip sama kakatsa, magiging bisa berang-berang ya kakatulir, baik ng asyam, kimsim-sim magkadikan, pagkama itu kakungkaan, hindi susim niyo magkaditang kakatsada. Henry, again, jika jimara kami-kinikaan, mentay kakatulir ni papiay ng asyam tapi, la itu ikikin kakak mga itu kakaan, kalau kajiksan, nagpunta kami magkacatan. Ang day nakatapay ba? Hagin this council to me, apa kesiksudun, bilang aku ni ikut makinau, kali kintilan makarangan, ketahui bagi tahu makaran, kali kintilan lang, kabakaran pakai jadi payah, kali kejakar jadi bima, ibadan kejakar, nasusi bertambah, apa kecilok ayam tunan, abang alik kaput juga asam, nasihat bagi dikiran baru. Lalu orang Buaisyu Ibrahim Bondi jadi begini. Balik keperluan, bahkan kita ketahuan makin macam bagaimana jenisnya, kimsi masyarakat, bahkan yang secara mana, makin dia patahan ni, makin ayat patahan ini kerangan. Kalau mana kecil, abang apa yang kau kaput, pada dia, nak kecina kini bangunan ini kan. Minta kinong sinsarima, kimla syupan di karanan, kelemun dayo jibet na po kasi konsil kata, di kalah jibet na, kabanglawan na, nakabta kabhi department system, kabanong kajisna jadi na buat ikipateng di bansawan. Ang kata-kata, nilaganro, kaplan, hakapor makalong iyan na, masnay special land committee, banwa, kakmutri karanan kinanggan na po kajibet jikmi, kabahat akan dikasih satu mas district council. Bagi pak ang pagkalaman kini kirangan siya po kalamban na nagkakaka magnintin show. Kaya kicik mo niya na kini kalamban, kicik mo kalamba, kampang na itakakapot. Ikwa baladang layo, ya kicik hen, jom kini kirangan bagi pagkalaya ka kalamban, lalu kicik siya kini itakaka. Banyaday kicik mo yung idan kicik mo. Bagain ay cakap ikipat ba terbih nyukla begini song jadi ni kita importer nak mentakan non pun di nongda nak mentakan itu di cakap begini kita kita pun melale kung kinong kita pentilji padang ini ang nagsentul ini nakakam ang nila ang isong hangte ko yin dorma padang ini ngilona sinto pagkapangnya kedapat song lima keamanan jangka ilakaan kini keamanan kebangira iwan mengpengkalan yang dapat senang memakani kecilong agmini kecil secara senang menjomi berarti nanti kepuaran lain kai kebagi member menjadi kerbupet nanti yang kerti secara apa senang tahun yang kebah kebabuan Ibrahim akan diberi jomi ia roh yang kejelas ini bagi dan ini ke grassroots governance ini kecil secara senang jinsi secara nato na po kabalang long kajihay nagtagibay at puno bikin penandur hakabay day magkakong sosyal paypa
Gila itu iksen lang kami. Gila itu iksen sama. Lima kaan kebanyawan ra hakan ka amendment jong ka ilaka kaunus ng anja rapsa. Pada kita kita kibangulane. Buang kibahenya. Banyak tu bang partai idri. Tang apa ki platform paper. Hari pada ni kanduna kahenya ni kanduna kahla. Hari buang ka kam ka ngile ngeta. Ya kami kerja itu. Hari itu sur ke Kadis Council lapit kubur katar kamram demi ngalale. Kita bakur ina agi cintu bekerban. Lima kali amendment jong kasih social lini cak kebanglawan ra ina penkran. Ya kani dak kebangla petikna bagi dalam kur barang pedan apa gajik kini jong Kadis Council ina kam bagi itu iki. Tetakra ina penom iki ke berisa lagi. Kenang kelakon penkran susu ya kani dalam kur bakal nak gejina nak tak gejina kerpang jong kita beri begini. Ini yang susah. Bakal ni dikasih ngidan yang kita gejina kerpang problem ai apa ini mereka kejongi di bangina bagi di kekamran jadi berpenek pensa hadu mentar bakal nak gejina tai nak tak gegi bagi jadi kita ini hikam. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.